Selam dostlar, biz bugün Nevruz Beyramı'nda Kazan'da. Bu beyram Küm Biletinin Tigizengene bağışlana, barlık Türkiye halklarının zor beyramı dep şutlana. Bizde Tatarstan'da da ötkerilir bu beyram. Şulay meydanda jıyılalar, türlü Türk halkları hem üzerinin turmuşlarından özüklerini ko'rsatalar. Hem de sizga mana ko'rsatib ketam, necha kerak Tataristonda o'tganin bu bayramning. Национальная культурная автономия турок, Республика Татарстан, Аданалу, Анатолия. Якутия. Selam kızlar. Öpüşüverler. Bizdekiler Kırgızistan. Салам-алейкум. Здравствуйте. Узбекский мама? Таджикский народ представляем. Таджикский? Да. Таджикистан Республикасы. Güzel kızları. Mine o sümelek şu beyramning simbolu. Budayni şulay şıttıralar. Hem oynatalar bir neçe saat. Dip bilem min. Девочки, сумаляк из этого делается, да? Да, но из этого конкретного вот этого нельзя делать, потому что оно проросшее, будет горьким. Ага. Вот когда 1 сантиметр прорастает, его уменьшат и варят сутки. Bular Kırgızlarni tanıyım men даже. Azerbaycanlar. Delim ben desem, gelenden sonra deli könlüm yine Tuşa gelimdi, sevgilim ben desem, özgülüm ben desem Gelenden sonra uyanır canımı, salımdır o da Dönü ben üzüme yar Gülenden sonra beni bu hallara yar Salondan sonra dönü ben üzüme yar Gülenden sonra beni bu hallara yar Salondan sonra sana kurban olum Hala yanıklım Gezenem çölle
Karağız hali. Nerse şeylerin yanında var. Sümelek oynatalar mı var? Şey oynatalar mı? Это карга подкаст. Прачечный карга. Пожалуйста, угощайтесь бесплатно. Это карга подкаст. Rahmat. Это праздничная карга. Пожалуйста, угощайтесь. Угощайтесь. Сколько стоит? Бесплатно. Нет, они короче. Rahmat yigitlar. Biz yaşaqda bu bayram o'tkazilay. Avulda Nol bizde Qorqa butkası deb atalay. Balalar bilan birga jiyilib baraydik. Mijaga deb atalay endi shunda o'tin yog'i, o'shaq yog'ib pishiraydik. Qorqa butkası deb aytilsa da Qorqa butkası pishirmaydik endi, pishiraydik. Şey qaynatayıq shunda ko'kaylar pishirib oshayıq. Barangi pishirib oshayıq. Şolay uzayı bizim yaşaqda Qorqa butkası. Yaşlı parçalamız, Nevruz bayramı. Руки повыше, қоларды көтеріп. Цветочки выращивают себя в саду? Кто как хочет, проходим. Итак, давайте все еще раз громко поаплодируем нашим уважаемым участникам. Давайте все, ребят, подходим сюда к сцене, все получат сладкие призы. Подходим. Сюда все подходим. Куратор вот у нас раздает сладкие подарочки. Все. Вот bo'lak oldi Karim. Кто там выиграл, а? О, сладкий подарок. Эздигене. Geçer gelse dare